ya bus park ninga hitaji lya Bersia umuchombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon Building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga kinana nemwe kinana na munana kinana na munana nari no tumushanju itani ibiri kinana nemwe kinana na munana kinana na munana ejo ni saba banira urinde byawe nabawe. TV niho turi gutangira akasheshe nkaka izoba ry'urwakana kandi simwe mukama abo kwimusya ubuhoro bw'ingaburi obw'abazire ndikoreye tunabimenya kato kandi program bwashesha turiyo ntugire rebero bya Christmas umbona kuko abantu okwe batandikire kwetereza ko rukubanora bamu uhuro bw'eshongo rwa Christmas ni burabamo konka nani tekateka ngo neshonga nkuru okumanya okutwakora budget ekwatire na Christmas obwiro bwinji nitushebelero mu Christmas turiye biturukwenda tujare biturukwenda tukoresha hoza nyinji kandi Christmas ekijanerugamo rero ebyara tubito mnyindo oshange mbera zitugumire mbwenu naningira ngo erizo waba nokora budget yawe aho kabantu bakazokombyaro na yatanche kugure bitete yatanche kwetereza ukaneshonga nkuru kugira ngo ujuroti ebimwe bintarukwetenga nimbasa kubireka ninga the things I can do without kugira ngo ubundo ko kubanza kw'abantu kwikana bana nibijagarukayo mbinyine aho kutandikira nijana mutahi wanje Frank kandi turyaha okuhereza wahura naye kora umwiraka umanyubuzima ngo nabandiyo urire kurunji umurebe witwa Revival TV Amagara umbwijwe ntukuramutse mnonga abweri izoba ebero nashuto na chimwe ebyo kwezo kuyikumi kandi today is the last day of October turuga kakureba October umwaka ubu y'inkumirima nangoro mwaguru kwija turuga kujireba so nsimara hanga abo tukurabya umezi 10 gona tukagahendera tuberayo ebero nkaga tukabasa kuhendera umwaka ugu kandi ranga n'umwesi gwa nabwe obase kuturabyo mbero byona kebi turabiremo nyenda kwamsiriza gengo naza kuturabyamo kandi ugu turya basinguzi aho kuba utwayesigire nitumanya kandi tumwesiga kurunje mnonga abwe rizoba ikikuru no kwimuka kandi ukaza kutera terensi ukatega hano hariya erigenda takiriho zashuwa diru abo kuba mweno jirotire kanteke yo ebihingwa byanjebe kandi uza kwikango ikanga byayo ubundi ujyo tumwana wanje rekamusomese nguze byanjye byona kwarabe naheza kushoma ari yabicungura umwana hikayo kandi atandika kugambira ati mbwe nutata na nebihimbe byo hinjere sizo neje byomere kandi ukagumutaka duguze ompe yo ka rent mbwe nishonga zona zitabicuro muri yecho kungakonda byona abesiga mukama tubarura abanangwa eminyeto nebasa kwikubwira gwenshazi erhi kunga kandi abategereza mukama bariyagarura mama eke kigambo wakigambaje so mbwe no kikuru no kutegereza mukama kandi ubu tukoro gwitu doing what are supposed to do ekizibu no kushanga ngabantu bo nibenango ruhanga koro gwabo kunka bo tubakora gwabo hato shanga kandi buzima bwetahine hara atandikire abo kuba uwe n'umwoyo watangire umubiri kugira ngo tushikirize ebyatari kubasa kwikiriza umunsegere physical so one wenda kujanga ibintu bitambure you in the physical being do what you are supposed to do and pray to God so that he blesses and makes all your processes smooth ninkwakira kandi nkutangirira twenda kura ikigambo cyarahanga kurwa tatito umuranga Nimbaramusya mu izina rya Yesu Kristo umwana wa Ruhanga ntuza kubagana kigambe kikwatikine no kutwakubasa kana abana beitu no kuborraje nibatina Ruhanga efumu eshura 13 omushorongo gwa bernena nukugira ngo
otatera mwana we amwanga konko mukunda amuhana bukiri kare. Omushorongo gwo ninyenda kubagambira ntakagushoborirweho ngo nuguteganisa munonga abantu bingi nangwa ninyishka nkagukoraho kucondoza enyumaho. Bible egi okuyahandikirwe netandikira omundimi ezindi Oriyonani Bible enkuru ekatandikira omuriyonani bagumana bahindura endimi ezindi okuhika omurujungu okaza omurunyankore nari okaza omuruganda nari so kuba kuyijana bahindura ebigambo obumwe bimwe biretamu abantu abamu bundi obutara kakwetegereza konka ekikuru munonga Bible negamba ngu omwana ashimire kuterwa. Bible nikweri kugira ashimire kuterwa mwaka nyanfu konka twine ekizibu abantu bingi abari kutera tibakushoma mushorongo gwona. Bible negira otatera mwana we amwanga konko mukunda amuhana bukiri kare. Ekiri kumanyisa wamuhana bukiri kare no baso no butahika ahabwire bwo kutera konka abantu bitu nibakunda okutera nangwa Bible y'orujungu wano shoma ebyenyuma omurujungu nibacheta spare the rod spoil the child. Nibagira ngu spare the road nikimanyisa authority nari ekintu ekikworeka obujunanizibwa n'obushobozi obw'omuntu aine ahamutahiwe nangwa baba kuvunura bakabine bagira ngu obushobozi obwo tibukumanyisa kutera kwonka harimo kworeka obushobozi nambwe niwaza nko mu mahanga amahanga gamwe ago mu nsomo abatakutera nibataho ebibonereze bindi na no mu Uganda omutushimire kuba tubine omwana no basa kureba nakunda munonga kuzana umjengwa izobere to kuzana osibo shitamya nko muntebe konki to buri omwena na irukangiro kutera kandi kuba kutera natera yabatera omutwe yabatera ebijere yabatera omutima yabatera ensigo yabatakufayo mbwenu namazima Bible egi harimo akagamba keru kugamba ko kutera omwana konka tikumanyisa okumutera nkenjoka no basa kumurabyo makanyafu kace konka n'orubajo rundi twino kumanya ngo kandi ebiragiro bya Uganda nabyo bikija byahindukamo okutera tuba kwikiriza nambwe n'abashomeso bo kutera nagerekizo nibakukoma nibakusyayo konka kirungi munonga Bible ebyayo nibishoborera buri kimwe cyona washoma kacwe kaka muheru nako nikatwera nikagira ngo konko mukunda amuhana bukiri kare hati okutera ngo muhanda gonko gwo kubasa kurabamo kureba ngo mwana wawo yatebekana yagere emico mirungi no basa kumuhana nyonka ndiyo mushomesa nango mukubanza nkabanza kukunda munonge cyo kutera konka harayi nashikire nko mushomesa kandi nkashomesa za Kibura za Ntare harayi nashikire nyonka ntakitera abana konka nkambateze bigambo nganira nabo mbahana mbahabura mborekera kandi omwana nahurira nayetegereza so okujya kigambo cyo kuhana icyo n'ikigambo cy'amani kandi ijo tukaruga kurebe cya emfumu abiri n'ibiro gwa mukaga manyizo mwana umuhanda gwashimire kutora kwari bayakuzire atarugurugamo so kikumanyisa ngo kiboko niye kuzo mwana nkabandi binjo bundo kubagamba namazima negambwaho konka harahema handa mingi iyo rukubasa kurabamo kabura umwana wawe kandi obwire bumpereze nko mushomesa nko muzire ndebirengu omuhanda gukukira no kushitamisa omwana okaganira nawe akakura akakwetegereza obumwe nabaso butarakuka kwetegereza konka naruga hona kwetegereza no muhana no mwora naruga mu muntu wo muhendo nabwo ekyo tatero omwana we amwanga kikumanyisa tushemere kuba kureba ngo twa abana bitu obundi twabarabya mwaka nyafu kace konka katari kukubita kokumukanga konka ekikuru ekikukere bindi byona ekinkureba kandi ekina na Bible ekirigamba no kumuhana okamwora okamuhabura no mugambira n'ekigambo cyarahanga no mugambira n'ebigambo birungi ebikubasa kumwombeka abana bengi ekindebire nibarugaho nibetegereza kandi abo bundi abakuterwa nibahahaze imitima yabo obundi barara barima no kuburugamo umuntu wo muhendo. Amina.
yagamba spare the rod and spoil the child konka yashoboraje ngu ekyo kigambo rod ekibibuli eri kugambaho tikiri kumanyisa munyafu gonka yakigamba kugira ngo it means authority kukozesa obushobozi bwawe ekyo kiri kumanyisa ngo waba utakozesa obushobozi bwawe omwana nakurema konka ubwo bushobozi wabukozesa ota yagamba ahamamwo okutera konka hine no bw'omuntu atari kutera akahanko omuntu punishment iri kubasa kumutebekanisa konka nabwe hata abantu bakuru bote bari kubatera cyo kureberaho frank iwe tebakakujumbika ngo bakutera konka omuntu nabasa kutwariza umuringo oguru kukirana emboko konka yanashobora kugira ngo hariho ko uri kubasa kutwariza cyo umuntu kandi ukamuhana akashobora kirwe cyo rukwenda ngo akora akabana cyo yakora than okumuhahaza hariho umuntu ari kukozesa ubushobozi akahendera hahizo ndije umuntu umutima mwendo kimurebo kenda ko kugwa kiti ukireba nkasho yataho umugeti mwendo kajo hati cyarakora siho no kutera nangwana atari kutera mwendo naga hati ico kutera cyo katukirwe nijo najati nyoti ndi kutera konka nakugambira nk'ikigambo niwe jirote hanga wanje ahabuko umuntu mukuru wetu aje ngutukuza kumutera kanjire ngo lihedeti cyano unuhine cyo kufa no na staff umushomeze urukuza kwata munyafu ngo mutera mushijo mu buryo burunjo bw'urukuba akagira ati hariho processes eshatu zo kukuza mu mwana eyo kubanza n'ejo yo kushemba yo obuto yo kumweta yayine cyakozire utamutera munonga kanyafu kamwe bubiri kandi ari process yo kwika umwana buzumuka mushita musanso kamugambire bigambo bigumere kugira ngo atatishika because ari abatinka abana b'imyaka 18 kwina mushanju na mukaga bari umushogoye so hatogo bundi twaramurambike ngo wamutera ngo cyabasika kuko mugambire ati mwana we aterebo ukori rero ko we no ko kutamburo ko kohojwire atunuza kutungenda utunge bizubu uko no kugambira umuntu mbwe kugira ngo ayecure hata no meche ndiye ni mayise chindi frank hariyo kwa baziri nkababura abana nibagambana hati biyo umuziri umwana kwa kushitamiza nyina akashitamisa ngo umwana akamja taza mwana wanje uwo atandika kwishange ciro hariho abantu abari kwita abantu nibija kwita mwe na yemera mujati reba ngo nasho ati nabashuni kwe bagabirwe bara ateka yinasho azindi ngene bagambo birengera bihinduka muke chindi so yakashatu ni kushitama n'umwana wawe ubu yakuzire yarigire mu muntu mukatesa exactly abo kubaho nabo nabasa kuhabura because no basa kuba niwe no kore nshobi utakucumanya ninyuzuka utaturiyo mu primary tukarwa mu P1 mpaka mu P7 maze ibintu bitakutambura jya hishomero amashomero gitu nugamanya agaga UPE nakaye hatiza squad yaba headmaster n'abashomesa mu P7 bayenda kutukamura mu first grade rero no mwe bakozire bakabintu bari kweta poor performance PP ati mukora set y'ebigezo buri week rero hati buri week baceza kumakinga ebigezo bija nkabashomesi 10 bona baza rero kandi buri umwe kusavinga twitwa so in fact abana mu baka declining performance yabo abo kugira ngo bakaba batura batinere buri week ukomanya ngo ne poor performance wareba bataha mu 10 umanyungu kuno kusharure mboko so in most cases doesn't work like that in fact nanabashomesa abona hati nyunka banyigira abo kubatinde muno ndiyabasasira kunka ngaha basasira wishe mubasasira rahicho nacho chikeze unawaza kugaho inibana anyways koko reka tuzumukire kecheshongoro chizo kamonji harumunanga Kabire
tera yakashwani haza nango bumwe numanya bibiri negira ngo bikugwisa tibiribura so ubumwe nibiba biriho tino bitakishaga by the way ubundi umwana kwari kubatarwire ubundi we nibanja ubundi kibote nibanja ubundi ibintu bigenda kubiyaho gukorera mu business na nebindi konga kunogira ngo utabwa mukama aho kurotariho Daudi ngo akaba ari umwana konka kuyakuzira jatinka arebagaho ohikiriro rwesiga mukama asigerweho ruhangani wakutiraho no biyakuba biri kushange bikugumira kashesha ka trust in the Lord ahabwo kubana bwe ni wakwatirira tiko Franka nibwo mazima wajango rero kugwisa tubikora ki tibiribura washiteko mu rujungu direct none girota what will for us you will not miss umungereti ontubakira kandi umukire nkaka karunje mnonga mutwikirize twekika usuti tugarikene byemezano Revival TV Amagara mbwijwire ubuzima bwuzuye uburamu bujuvu twakira mnonge ndacika nabere nibireza hingura shaha emwe ezakashishekeri zobagangene banyita Franka mwesi gedija nakireke byemzano the sports update mu program ya bwashesha nebinji ebitukuza kwantugamba konkansa kwantandikana Uganda Premier League kwezanirwe izoba eriyanyu mwabazi time kumanka ya Police FC basikuba kane kangavura time kumanka ya Mbale Heroes Al Kavumba Recreation Center club kumanka ya Police basikone tunga goal okurebera mwana kumanka Ben Ochen bitu kan twarebaho umcweka stile cyo kubanza ndakikashita na mwenda umutsegazi okumanka umalo Chebatara yasakuba natunga equalizer side ya club kumanka ya Police FC. But of course umutweka cya kabiri ndakikakina na mwenda turebereho time kumanka ya Police nebasa kuba netunga ikitunga a winning goal umungereti umutsuzo kumanka Isaac Ogwang erigenda oyuguririzi no mukuteba goal abasikwa natunga goal ya club eje kumanka ya Police FC but yobashiftinga bazo mwanya ogwakana in the top 4 positions zo muri Uganda Premier League abana baba Copsi umungereti bitu kind of course time ndije kumanka ya Lugazi FC surprise injire abantu binji bayimo kufutera time kumanka ya NEC FC gore mwari 0 erigenda they are really flying high abo kugirango this is their second consecutive win bakabaskwani basinga time kumanka ya Express FC gore mwari 0 ahansi ya Oliver Mbekeka. They also came and won a game yesterday chabe cha Najemba Stadium nikimanyisa ngubwo benda koreka mushamkuru Dickson Muhumuza wabingirwe kubuzima rwe yabere yekizibu maybe atakumanya kutendeka bana so far hatime kumanka ya Lugazi FC yabonero munana ompira so far mushanje zanirwe kandi bari mu mwanya ogwikumena gumwe so far nolyangu bashifutinga kandi tubari kubi umungereti Sam Semugugu captain so far no baskwana ateba goal emwe eretiro banguzi. Remember even the other time he's the one who scored for Lugazi against Express FC in that regard. So umupira ebiri aine goals zibiri, that's a good start for him. Hotwargaho erizoba hari mpira kandi ubuzima time kumanka ya Bull in Bright Stars erigenda Bull na struggling kubimunonga. I hope they can really come back buzima kandi batandika kubana batunga umwanya gwabo guriya ogwa top 4 nango no kuchallenging ekikopo season egi nibasha kube munonga ibintu bikutambiraje bitu kandi West tuzakontereba Kampala Capital City Authority erikwa ni kwatagana na Maroons FC kwa Kampala Capital City Authority. Their dream is to come back to the top. Bakaba claiming in the recent weeks, but of course Vipers eretramani ninjangu of course neke kwiza bakagitera bakagisabura nebera advantage impango munonga Kampala Capital City Authority kwiza kandi bakagira ahibaye positioning, especially if they want to overcome time kumanka ya Maroons yo mungeretyo bitu kandi of course twaragaho tutine Carabao Cup izoba area nyumwabazyo kandi buzuma batabana ba Pep Guardiola basikuba kandi of course nibaterwa umupira club kumanka ya Tottenham Hotspur basingire goals ibiri ariyemwe kandi batyo barugo mu kikopo cy'ikumanka cya Carabao Cup jukango yiberera 4th round kandi bakusabara none uruga mutyo Manchester United of course
ayo barakwataga na level kurataho bo kandi basikoni basingugo muzano na goals 5 ahari 2 guys like Garnacho, Casemiro, Bruno Fernandes were all on the score sheet. Nibongera kukakasa je munonga ngo ete ntago byabe natendeka ubunda birata kubyetegereza je munonga. Mushanku makarudi Van Nistelrooy wabira ryo muri interview muror kandi nyenda kumanyisa ngo haroho possibility yo kujya unaza kutsigara because turebereho izoba iri nyuma baziyobwa nyuma yo mpiro gwagize ati Manchester United, if they want me to stay, I will stay in any capacity. Oba no mutendechi, oba as a full coach, ninga kind of course interim coach, ati nyoni nza kutsigaraho. Isuka Manchester United, they are still negotiating kugira ngo bakatunga Ruben Amorim kandi tureba ngo ntekisaganyaniza igendo misho reka turebe bundi babasa kwija kandi bakamwetundira kunka we Nestroy agize ati in any capacity I'm willing to serve umungereti kandi of course club kumakaya Arsenal naye basikwane singo mpira gol shatari 0 bitu kandi bana banywanita ba club kumakaya Newcastle United bo nabo basingire Chelsea the Blues na goals 2-0 Chelsea buzumpira ubwegenzire yasimagara kandi abagana bajangu osimagira oba owede mukwano gwange mungeri bwatyo bir kind of course ina kumayisango club ya Liverpool mpira gwehireyo na goals 3 ahari 2 then kind of course team kumakea Tottenham Hotspur of course Aston Villa esingirwe Crystal Palace goals 2 ahari 1 batyo nuko bintu bibatira hansi. I think surely some of the surprise wins to the ya Crystal Palace, to the ya club kumankia Chelsea, rather Newcastle. My God, Tottenham Hotspur, maybe very that kind of a surprising win no munjeretyo. But of course, maisa ngo club kumankia Manchester United neza kwa nebugabugana club kumankia Spurs al quarterfinals 17th December this year. Kandi tukamanyiresha hanzia, but of course it will be determined very soon. Newcastle neza kwa nebugabugana club kumankia Brentford katurebe kubara chikwasaganye nabo 17th. Southampton in Liverpool bitukana nabo club kumakaya Arsenal neza kubonebwa bwana club kumakaya Crystal Palace. Nibyo bigenzura mu misho ahaho omukikopo nitukumanke cya Carabao Cup ningashabinje kiba kumanyanka cya EFL omuri Bungereza omuri Italian Serie A buzuma kandi of course mpire genzura mu misho kwanezanwa turebero time kumakaya Napoli eri kusinga abanyoni bitabakumanywa nkaba Milan, AC Milan baswaza abantu wabura aba AC Milan rigenda kandi no bakimpeche kubirebuzoba turebeho mu kumanya ka Scott McTominay is really doing very well na akora magiki nukebuza mu Manchester United bakaba mukomera amaguru. What happened? Anyway, no surprise because even nangwa na hariya team of course ya Scotland akana performing aji mukakija ibintu kandi ushanke byatambura kubi kirebe ko mu Manchester United ine kizubu cy'amano mnonga kikwita confidence y'abana ukashanga bambe batabasa ku performing aje. No wonder some of the players who go away from this team really get a very wonderful time. Okay, bitu kind of course Inter Milan izire aragara al Napoli yaje sabura goruzi 3-0. Shuare krabe kumanywanke ya Napoli of course ninjangu kibahereza mana ba Empoli no kugira ngo watungire red card mu dakika ya 3 ero kandi bwanyuma twareba of course club kumanke ya Inter Milan bakutunga goals 2 okuguma kumaka Frates nango tiriho na Martinez omunjeretyo kind of course Atalanta isingire Monza na goals 2-0. Udinese yasinga club kumanke ya yes, Udinese na yasinga omuzano goals 3-2 omunjeretyo, and I hope they can continue with their good performance. Mnywan with of course ya chome cha Revival TV Amagara bujire Juventus nkogwa yeri genda nayo ebase kubanirwa makazi na Parma goals 2-2 bitu kind of course lizo bari mpira Venezia tire Udinese goal shatari. That's why I want to tell you. Anyways, there is a mpira of course we know in Fiorentina, Roma in Torino, kando what was zakwan today of course como in Lazio indije mpira neza kwane garkam aizo walirwa mukaga 2nd November 2024. Allow me for now take you back to program ekumankea abwashesha wishe mwanto ni mjungu waje nango tiriho na Coliant na Bimanya
barwa kwani bakutarumisha mu top stories tovako. Revival TV, Amagara wijwire. Ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi gituriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju itani ibiri 88 jijone saba banira urinde byawe nabawe. Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abubaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwara 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebero 20 y'ukwezi kwa 12 eriyo wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangurebera abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutarugumuna kanana zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Kansako ukurugebero 20 y'ukwezi kwa mwenda okustebero 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukaru hagati ebrabo byo kwangura nibinji harmente embuzi ebifaratsi hoofers t-shirts obukofira ubushabwo muke Revival TV tukutangira program bwashesha once again kandi tije mukashonshoreke aka top stories dikolent na banyakato kandi shaheje no bano cyumanya ngo nija n'umukuru Anthony ngubwaje baturiyaha okwiseho top stories ninge birukufa omucanga cyawe omwihangari yawe na naheru y'ihangari yawe rya Uganda when yahikira. Good morning sir. Morning, how are you? I'm okay. Wanchezo mu rujungu wotetekatechire nyo rujungoru nirukira kuna ndio munyankore kasho. Yes, mukama simwe mnonga mukama naye bare okuturinda nda Anthony mjungu waje kandi ndi hano sheme kuri internamanya turiyo tugendera cumwe okureba ngo twakwereze kucyara mnonga uko kure natahamu tubantu ijana makuru agari omucanga cyawo muhangari yawo nangwa naheri yihanga abo kubana ikikuru mnonga okuba nomanya ebitreka byona ahori ebiri kugenda omubitreka bitaro mwe nabwo ntuza kutandika namakuru agamana garukuremera abo kwastayise omujinyi wamani omuyihangeri president Felix Tshisekedi guno mwembeze president abo yihangeri ya DRC Congo nomanya DRC Congo na rumwe amahanga agagumize muno kuteganisibwa ababisha okukira munonga aba ADF hamwe na M23 bwe nizoberi yanyuma bazi yo president Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa chire omwebembeza abo yihangeri ya DRC Congo president Felix Tshisekedi ko kureba screen ariyo namwakira ezo nemotoke ezamureta ezumuretsiri
kandi yayakirwa President Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa omumakaje agara kushangwa muri Entebbe mbwenu abantu ababiri bagizireho okweherera okutabase kuba nkujibwamo omunyamakuru wena abantu abagira nshonga zitara zimwe na zimwe konka itwe nk'abanyamakuru okutukuba twagashakire yoko mukona zona abebembezaba okukira munonga nshonga zibayembaganiraho nezibyo kwerinda twena ntikimanya ngo Uganda nemwe amahanga agagumize muno kukwatiraho no kureba ngabasa kubanga hweri hangeri ya DRC Congo kurwanisa babisha abagumize muno kwerisa karungu DRC Congo norumwe amahango muri Africa agar mahango munonga kandi agarmu abantu abarkweshereka ombebera twine kuchimanya ngona nabo ihangeri area DRC Congo rine ebyo bugega bwinji ebiryo mu itaka ngambe chinde chichi beine gold beine diamond beine silver beine beine mbaho beine copper everything biriyoko mbwenu abantu benji nibazombe birebi bari kutekateka ngo bari umukurwana konka bari kwiba ebyo bugega ebiryo mu ihangere ya DRC Congo President Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa na government ye yari kwebembera ekabasa kubanetsindika iherukuru area Uganda People's Defense Forces UPDF omwihangere ukureba ngo barwanisa chumwe abantu aba ADF mbwenu bwa hati aitugambirebi nikigambo ngo abembeza ababekiriza inyanshonga zitari zimwe na zimwe ukuriho kuba kongera mu amano kurwanisa ababishaba abariyo mbateganisa ihangeri omwihangeri ahereze mwishahanche munonga kandi yagarakayo okwirikanzya emirimo ye ona nabwo ntikimanya government eyihangeri ya Uganda ino mu mahango munongo gwegumize mwero gukora kukira munongo gukora ngutu omwihangeri ya DRC Congo abo kuba waza kureba mu matimba ga Kivu oku government eyihangeri ya Uganda ekozera mu mahango munongo kureba ngo yakora engutezi zumwe ezibari kugira ngo ezinzijuheraho munonga okukira munongo ihe erukureri ya UPDF okungira okuhikira cyumwe bitreka ebatakwikamo no manya DRC Congo ine myanye takubasa no kurabwa nebira byonka mbwenu tukakireba government ya Uganda kataye sente nyingi munongo kurenga utezi okweraho UPDF kubasa kubane yongera ku kirombe treke byona obwa hati tubetegereze kandi no kureba omukagogu ayiguhija kuba no guhika okukira munonga ombwiro obuto kureba ngutembe kwatanisa nihangeri omunshongezi kwateye nakatare nebyo kwerinda ahabo kuba nbaneiba kuba kurara kubi nsitekwa kurara kubi neitu echo nikikuru munonga ago nagakurga omumakago mwembezo yanga omuri Entebbe mbene byo ka uko wahagamba ho wangu atahari za gold na jantari feza neza bokwe byona twetenga kuba careful uko ntubasa kugira twaganyirwamo kandi twine story yaha edoko omuri Kamwenge hariyo echarara kiriho urutindo ninge kitweta bridge ruba rukweta Nkarakara Swamp Bridge urutindo rukombeka amezi macagahwire kugwa amaziri kombekwa rwija rwahikana rushenyuka mwene kurushenyukire habaho kutere nduru ahabwo kuba urutindo joining emyanya ebiri Kahunja sub county ahamwe na Rukunyu town council mbwene urutindo rukurwashenyukire ebyenjenda n'abari kuzo mu marwariro na nendijo myanya habaho kushanyarira nahabwecho aba Rwenzori anti corruption coalition barugayo bija kureba omwanya ugu mbwene kuba ikira omwanya ugu ori chairperson wa board wa board ya Rackage yagira ngo tashemerirwe na busha kandi ogu nibamweta Gerard tumwebaze ayerekero butashemerirwa ari kugira ngo tino kuba rukombe ko rutindo abo kubashangire buri kimwe kibe kiriho na marame bibaze ngo bakataho yashanga etariho na whatever mbwene bibaje ngo bakakora yashanga bitakozirwe yagira ngo kirebe kire kubi munonga no rebo rutindo rwo abantu bariyo nibareba ko rwayombekire ruhikire ndushenyuka mizi garutwara kandi obire oli orukurira district age ninga engineer wa district age ya Kamwenje wagizire ngo esente zabahirwe nince niyeshonga habwenji urutindo rurahukire kusisikara engineer ogu agizire ngo bakahebwa esente ziri kwika miliyoni mukaga zonka 6 million ubwo nibamweta Harriet Businge ni wagizire ngo esente zabahirwe zikaba ziri sente nce munonga nabwo ejo zikaba zitari kuza gukora umurimo muhango konka nabo bagumizamo deputy
Chief Administrative Officer Harriet Katusime agizire ngo konkana bwe ntateka kubaho okugendera mu mushana kugira ngo esente zaba nizishohora na accountability ebe clear kugira ngo nobo wakwe kwa sote sente ninche konko byo noyere kukuzishohwire ujo tukagura ubushobozi bwa cement tukakozesa rebya eri kwinganeti ngwe nabwe tabiriho satisfaction bari kugira ngo nobo zakubezira miliyoni mukaga ekikozirwe tikiri equal to that amount of money. So district engineer we Harriet Businge agizira ati nyaburamwe mutongera hasente mwabane kumukora budget kureba ngo nka budget yenkuto miliyoni mukaga sincere na jatine kizabeniza gukora aharutindoro ngwe no kurushabira kugira ngo kubashabira abantu abo kugira ngo ubundi barebe ko batebekanisa urutindorwo rutaretera abantu ikizibu okombeka twangwe hata nanintera kashane kwanku basaguma mukombe kenju yawe miliyoni mukaga ninyebuza hanjonze kora hoki hata rero nko rutindoro winameze nkaga gwano reba concrete yo kuba nokozesa na cement yo kutamu emete himbwa nebindi mukama tugire mbabazi mahona miliyoni mukaga tizine kizero gukora cyango kirya konkebyo katubarekere nintegateka nabomba kiriba nk'abantu bakuru amakuru nogoreka president Yoweri Kaguta Museveni tubaburwana ijagaruka kwetorora umuyangere yaganda obwegendero kiri cyo kureba ngo yabaza kuba nayitegereza emikorre ya program yabaseke baba netongozo bwawe nka president kandi kekirizwa ekatebwaho stamp nibajeta ya parish development model PDM mbweneji twena ntishimanya ngo burumuraka no gutunga miliyoni igana omusente za Uganda konka buri muntu ushemeye kuba no twara miliyoni emwe abantu aba batanceganyirwamo abagasirwamo bazitungire sentezi kandi abamwe zine kizabakorera bweno mwembezi wehanga najagaruka mbusia abayemereremu okwetorora ebitweka byona hatanije kuba natandikira omucyange cha Eastern Region kandi okutandika nebiro mukaga byokwezi okurukwije kutwaza kutaha mutumoro November naje kuba natandikira mu Bukedia Region oku ni yarkwije kuba natandikira ibiro mukaga byokwezi ku 11 okwetorora no kushijuma no kureba program weje namazi miliyoni yokora babantu bamugambire 1-on-1 ekiro kunshemeza oshemwe ko rintwa kubagireyo nyabuza abantu abeta abeha kuri yo mu bantu baburije ayihaye ngo mukekuru no mugore satweza ejo ngambire sente ziyo nozumanya wazurire yo mu murka gwawe abantu bamugambira babagambira barukubeba no manya ba mafia tubarukubura sente zi abamwemba tunge mtwara 5 instead yo kutwara miliyoni emwe turebera barukuzibeyaho turebera bakuzitema umutwe bakabahereza kinana instead ya miliyoni emwe mbweno fere nkobo tuburunje munonga konka nko mwembezi we yanga kwa kuba nargayo inchishemeza kandi chikuru munonga ekine cyandiko ekirigire omuofisi y'ebyamakuru omuofisi y'umwembezi we yanga ne manywanka ya the Presidential Press Unit PPU kirukoreka mu President Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa na jagaruka busia okwetorora no okuhika mu bicweke byaba atakakiremu Eastern Region okuniya kwija kuba nagaraka omukwezi okurukwija ecyandiko ekinchoreka ngo naje kuba nabugana ona nabamwe ahabebembezi okuruga ombyange ebi nabarukwe kwatara omusentezi kandi no kongera kwano bwenge no kutema empendo kureba ngo program eje yabaza kuba nehangusubwa kandi negasara omuntu wa burijo noreba program keze nezija konkomwe zifiro mbwen president kutukure naye imukiramu kiba kiri kikuru munonga kandi kibankiretera abantu bangira kushoborekerwa no kumanya makuru ga program eje mbwen ebyo nabyo bikiryaho president ahire directive kugira ngo local government abakozi abalimu ba chairperson ba LC5 n'aba mayors bendembo zitarukushana ngo bagurirwe emotoka ecyo kintu kikashabwa emyaka mingi about 8 years abo kuba mu 2016 Fred Muhanji owabirali vice president wa local government association akarugaye yahayo kushaboku ari kugira ngo entambura y'abantu aba omumyanya yabi bari kuhereza mwe kabetari nungi mwendo bashaba ngo bagurirwe motoka konka kurwobwo kibe kitakakozerwa ku isi president arugireyo akashaba ngo ekinte kikorweho
mbwene kiriyo nikikorwaho kandi oba ebirabiri na bino kwezi kwikumijeri oba bire bineho urukiko Minister wa local government Rafael Magezi agizire ngo president ahirugireyo yahekeragiro yajatinyo nka president nindagira ngwe motokezo zigurwe kandi zihebwa abantu aba ba Rafael nagira ngo budget harimo billion 3.2 hamwe na miliyoni 5 eziri kuza kuba nizikorwaho ningane zikozesibwa okugura emotokezi nagira ngo at least sentezi nizija kuba nizibasa kugura pickup truck ya buli LC5 chairperson kandi hamwe na meya w'Ururembo okurugirira okuba kwenda kuzibagurira mbweneji neshonga nkuru munonga kugira ngo abantu aba bariyo nibatekatekwaho budget yakozerwe abwo kuba Rafael nagira ngo we yahandikire kandi bamwicirize kureka ahire agarukire yahandikira aba ministry ya finance kugira ngo barunde sentezi bazishohoze emotokezi zigurwe kandi zihebwe abantu aba mbwene cana kintu kirungi ningira ngo nomanya owesheme kurindi abantu abakuba batine ingenda na njibanshumbaza ubuhiriza emotoka hezitari mwe hatono yibuza nka chairman LC5 yana kigita na kozisezi za district zumwe nazo nkanzi bazitari mu mbera nungi naroshango mwe nkakawe yatwariye chairman yana ndakugenderamo abantu abenemirimo itarukushana bazo mu direction zitakushana ahabo kuba bene kwirikanzya emirimo ya district mbwene kibakira kikuru munonga president yarga yakaragira kandi kureba ngo entebekanseje abantu batunga ebirka okutandika ku bukozesi aro districts ezitine motoka kandi arezine konkazi kuzire mbwenu abantu aba nabwo nore district nitwezi twine n'umuna nogumanya kushanga ziri nyingi munonga they are many nkaba MPs bit twine ba MP yes kokutaho ex officials n'abandi turiyo 500 plus mbwenu nkibanchoreka ngo abantu aba batakirwe obuherezo okusityo buhereza nibatunga ebukozisi imotoka kuzi kubaziro nayirikanga ari borutindo nkorwo rwano ugamba namazuma ba engineer bakozero mu rumo gwabo akigira ati ayirikangaza kuri program ya government ngayitwa ntagamba OPDM nezindi so obuherezo bwo kuba buruho nayibirike nibija ku bantu bahwera kwirikanze imirimo yabo nkaba meya na ba chairman LC5 abwaza district zitarzumwe na zumwe tugaraka no kuryaje okumanyisa kosheme kuba nuriya nibyo kuriya ki nibyo kunywa ki nimboga ki nibijuma ki ebyo nantibantu bagambira mu program eje yabwashisha abo kuba kikuru munonga tukoma kwereza makuru gonkaga kufumu cyanga cyawe umuyanga naheriye hanga kureka kimye kugambira no kuryaje okwenda ngo kagira amagara marungi ocuba no tureba ubushemererwe kutarukwefuza naro kuterebera kitanda omwe ebitaro birungi otaragaho nutugaraka no kuriyaje okuryaje tukaba twabagambira umuntu twarukuriro kuryaje umwe atekateka ngo no kurya nk'inyama konka akarya nk'umuceri akarya pizza apana hariho ibyo kurya bitu byo buhangwa in fact kungumire ni bishomaho kimwe hakindi namanya habwenshi ruhanga yatwire ibyo kurya kandi nkabiraguju uyasolake kugira ngo ibyo kurya ibi byona ito tubyine ntubasa kubibona erizo bantu wenda gamba aha byo kurya ninge cyo kurya ekituru kweta echozi pumpkin echaza ona twoko icyo kurya iki nubwo kubutakingire umbutare kiriyo ubuzima kiriyo kiriyo n'ekintu kirungi munonga w'abantu kirya nikikukingira eziri kweta chronic illnesses eze ndware ziri kwijo bumwe zikanga kurugaho rebe chozi nchicho chine netetere zo zine zinc n'ekintu kirungi munonga nica amagara gawe umubiri gwawe amani ninge kituru kweta immunity boosting kituma wagira amani umagara gawe go kurwanisa izindi ndwara
nichwera no kureba kwa misho gawe wabano rye chose cyo haza bamwe nibaharagata rero shangana gire ntetere cyo kintu cyegora kuganza munonga rero kuchikantetera echozi chemwe ninchirya no mutuma gumu ati norebe chatsire nyoye kindu kumanya njiba mbwe ninchirye kitu nichwera no mu weight loss ninga weight management ngeno okunde ebire byo kuriye bininjira no gumano burant tugaruka ibintu bikushana ebyo kuriye bwo kudiro biriro balance ngire ukariye cyozi ukariye habushaza ebyo kuriye bitu byecira buju no yebere bintu kandi ndijo bona serumu no kugira ngo entetereze nagambiri no basa kuriye cyozi otunje bikuri intibyo no tugambira konka kandi ari munentetero mu cyozi ejo na added advantage na bonus kandi enteterezi zirumu zinc icawe no kureba ngo wazirya abamwe mbasa abandi mbaryo bujumo bukaranga urabye makonyo kace mbwene kare kintu kikwatanye niziro aringana chances ninga risks za cancer wabano rye cyozi no bano cendeza akabika cancer kandi nizihwera n'umutima gwawe kuguma guryo muteko wabanorya ebyozebyo kandi nibireta wagira na skin nunji wabano birya akabire nikabaje mnongo kagara kabuto ego bachikureba hatu bareba ngo emyako gishazire ko n'uyo ryo muguruso no mukiguru mbwenu turiye byozi hati ninyebuza echozi by the way mpango nyoni njitwara abantu abe namatako inortoche inaho kwinga mene nkechozi weza ncenda keyachi hati borugera haba amataka kubacero rubanje abandi baba kugenda bakagura ibindi byo kuriye binde bintaro ebyo rukumanya bote bagure cyozi nabo bagure cyozi mugure cyozi basebona banyabo abishi n'abasigazi eminyeto n'abantu bakuru abako ba amagara nagacara magana ntubugamba buri izuba tumanya amagara gitu turiye byo kuriye bishemeye kubandi buribwa tureke kwirukangira biriye bisikire byabwashesha bwizire kandi mu byo kushanga bitine value mpango amagara gawe katugire tuti kandi tugaruka n'ishonga ya road safety ninga ebyahankuto itwe nk'abazire n'obuvunaanizibwa bwitu kureba ngo abana bitu abatwara aha amashomero hazo mu kubatwara aha amashomero tukozesa emiringo mingi omuryogwe harimu school vans ez'amashomero gakutuha hariho itwe nk'abazire kuvuga abana bitu kabatwara aha amashomero kandi hariho n'endijo class y'abantu aho kuba mbenda kukozesa piki konka omuryekyo tushangiremu oburabe ningashi obuzu buhango kushanga abana b'emyaka eri hansi y'etaano nibashitama ha piki bonka abana aba emito yabo tekabasa kusustaininga okutambura engendo ningwa batagojegire omwana nagojegera piki ahendera ahanantukireho so itwe nk'abazire tushome kutwara obuvunaanizibwa kureba ngu omwana yakugenda ari piki yari muto munonga hansi y'emyaka etaano yagenda n'omuntu mukuru kugira ngu yamukwatiriraho enyuma tiyabasa kuruga piki egyo akabasa kugwa hansi n'ekindi omuri ekyo piki ezi noreba piki zine mubiri gukubasa kutangira itwe kugwa mu kabi twantuvuga abavugi b'ebyiruka bona tubakugendera speed emu omuntu nasa kuba nagenda mporo rukwenda kumurabaho ninga sho mu rujungu kibakweta overtaking konko shemeye kurebuka ngo wataho uburyo bw'ubona utakagira mu cyo kurabara mutahi wawe wabanza wareba mu side mirrors wareba obahine motoke kurye nyuma wareba mu misho obahine motoke eri kwija kandi wareba mu rubaju wareba ngo tihine nkoro kushara ninga shi ekiruka cyone kikujoininga kikuzo mu ruguto oshemeye kurebuka ngo ahi waza kurabira ha motoka ntahi yawe hariho ruguto orukujwara mu ruguto ruhango kandi oshemeye kureba ngo
haza mukona ningashi oruguto nobasa kureba je omisho kureba ngu ebyiruka byona nobasa kureba kwija kana nebe kurye nyima nobasa kubireba bitarugwo mukona bikakusurprisinga utabirebire hazo muri yecho na nenguto zitu hino kuzibazirambire ningasho kuzimakingire kugira ngo wareba aho umustar guruku kwahuro mu nguti ibiri gukwatine aho tashimuka no rabira ha motoka ntahi yawe ushimuka no raba motoka washanga umusitaro gubatira hagati bagutiremo mu dots ningashi bagucwanya cwanywire orebwe ngu wabasakura wa muntu okuryo misho je utatomiro rukwija kandi no kurya nyima takutomire utakarabire aho kuza kurabaho. zo ku overtakinga no kumanya ko warabaho ukamanya aho shemerire kuraba umuntu ahereze kuba mpekera ha pici yagira ati kwarabe hariho ikintu kibi no kutomera umuntu nyuma atabwo kuba n'ubwo mukurati n'uba n'umureba n'ubo tahumize ikiri kutomeza umuntu niki nangwa mujana ndikaje butande nyinjika ati manyejo neshobe ni cece kizibu iwo noba noreba he kuza kutomera umuntu wona totomera wo tarukureba otomera wo kureba mbwenu okovatekinga no kundo kuturu kuvuga natone tinkumanye wo kuvuga motoka yawe kuba no shangu hati nyowe cyo kubanza nkarabira omu itendekere no kutendeka abavugi mbe nakigambire wanyu mabazi twena ntabasa kuvuga imotoka konka wajivuguta ahabo kuba nikirungi munonga kurabo mu matendekera gari authorized agaru kwikirizubwa okuvuga kandi bakakutendeka ekinjija kubanje kwera okumanya waza kuvatekinga no overtaking otanka kitwanta gamba werizoba okushoma obwapa bwangu tokabwetegeriza okabano mangwe gino kono okabano mangwa atoka basa kuvatekingiraho nebindi bwene turabe omu matendekero arukwikirizubwa omukutendeka abantu omukuvuga ebirka hariho umuntu noshanga uri kuvuga eje mutoka ezeze twenje hata wakireba navuga tiyavuga hata mukashesha shaba tupa nojimanya ashabe ya ari zine classes azonga ezine classes mbwenu abantu aba nizo za accidents zitari kwa buri zoba tababegendesereza kukira munonga twantiza overtakinga abo kuba nabwo nkaba nabagambira nyono weshe mukoriyende nobasa kugira ngo ine speed nyingi yono ndakovatekinga orukafuro ubure kwikahi wanuza bene kintu bacha nubwo togaburekere kuzayo ukagenda mporo ukacerererwa nangwa bakakutama umutice bakakutanzya ninga bakakubinga hamurumu ngweshe ubwo wafanche kubasa hata rogo kuro umuntu ari ya speed nazombugeni ubugeni nyuri no itwarayo tiyo mukuru wembaga nangwa tiyo mugororo kuzagayitwera izoba hata bwera rebe ukonshobera mukama tugirire imbabazi tugire speed konka limited ahabo kuba umweno basa ukushanga kandi ibintu byasiskeide ntugarukana focus ntuje kuba ntayisa nabakugu ayibyamagara irizo nza kuba ntayisa n'umwegesa w'ibyamagara abwambara district ugu ntuje kuba ntaganira ndwara ya mabag hamwe na mpox mbweneze ndwara zuru mabagere Kongo yono ndwara nyingi zona mwenye kansobera Kongo ari ubunyamisho bwo kandi abantu nibabukora kubi nibaburya mbwene kandi ndwara egi nicyo cyo kureza kwera monkeypox ntujya kujiganiraho hamwe na mabaga ntureba nziretwa nkaye noboneruke kandi kataho miringo cyo kureba ngo ndwara nkezi tubabasa kubanzurwanisa nk'abanyayuganda tuzakwahakana amagara geto utargaho tuje n'ibindi bingi munonga omu kashonshoreke aka focus.